Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section uthi ke mina ke nginokuphupha ngigqoke into emhlophe qwa kube kuthi nje kubukeka konke ngigqokile kumhlophe makuthi nombuzo ngicela ubuze ku comment ungakhohlwa ukusubscribe leli phupho libe ukuthi ke wena kungenzeka ukuthi wazalwa wembethe okanye izinto zakho ziyakhanya okusho ukuthi ke kunenhlahle ezikhona uma ukuthi kusahambela kabi ngasho ukuthi kusazolunga bekezela ungalahli ithemba unombuzo ngabuza ku comment section sobe ke sesikwenzele yakhe video sifaka ku YouTube njengamanje ungakwenza ukuthi uhambe uyosubscribe lapha ku YouTube channel yethu nansi phela link ku bio ungakhohlwa ke nokungibhala ku inbox ucela inamba ka WhatsApp la esikhuluma khona njalo uma ke unephupho ekseni uthole impendulo ngokuphazima kweso ngoba hayi kubalekile ukuthi sazi ukuthi amaphupho esiba nawo abikukuthini empilweni zethu futhi ke kumele sisukume silungise la okumele silungise khona nisale kahle.